بشاطة أديمنا بشاطة قاب أديمنا جريني كينيا ولفنا واقع يفتح مكان صاحبهم جريني جيران ولفنا واقع يفتح تاو جيران نبي شان جيران ندبر بربوني كنج على وقت برباد سنو وقتها بقول بعد هاليلويا إذا كنا نبغى تشاتره إكاني قاب بشانو واقع يسمو كينيا بشيء سجن مدري آمين واقع يجعل كبار قاب كرجريني كينفو هر كسي كم مدري لا بيسي كم مدري لا بيسي كم بيسي جيران قاب سيكودي سوجل برباد سبيشيس جم كم مو سمو كي بشيء سواقع آمين كلام واقع يوفاد سمو كينيا كنا كيسا بوام أدموك سمو كينيا كنا إلال كينيا أديم كينيا دبي كينيا هاسا كينيا غوتشا كينيا هندوما متازتاي سمو كينيا كنا جدّر عليك يانجيزه جابر سيارة سلم بقالو هلينا چن يسألنا يونا جيتا يسوع تبارك يوم يانجيزه نو سوله هلينا منور ميجبرو لأونت منور ميجبرو لكمل منور ميجبرو كنافي واقع يلو بشيس أكلتلو بشيس جالالا كني بشيس سادي ما سمو كني بشيس سادي ما جريني كني بشيس سادي ما نبي واقع يلو بشيس سيمو أوف كابو تيجمانا نجات تيجمانا جالالا تيجمانا مكان صاحبهم هاليلويا جنّتو إلى الله كرام كنافي بشاتم باي برباد سارا أمن تو تكينيا بشاتم برباد سارا نوي ما سيتنا منو نوي ورا بشاتم تمنا آمين جرا كلام ديوا كيو باتو نما كوما ميكا مليوني ميكا وجنسر بناسي ولين كنوانا نما كنا وران وجنو بوتا ميولو كوبس ويا آمين جتني بان هاليلويا بس جبتر لا جنّنا كمنا ترفن أوهن كاراتو تندردرن تولدين ياسفرن تولدين كمنا ست أسر سؤال زغيتين أبرم بدينا تكشاران تلك أسراتي وده من نت كتمه يسرونه لك أواك يوفهم غرابو تموتي غرابو فكريستوس تقوتينا جريني كده كم كوبيسا جرو ماله نوي جاران بيجي لفاتي نو كوبيسا جرو أما تجاهل توني براسي رانو ما جيمه غافرايو لفلا ملاش سنة مرايو بتره سيبتا مكينة سيبتا كوركورو سيبتا مالو سيبتا نجيب كده وكاوا كيو يا شاكرها المرات ما يستطيع شيء سنان تكالا كدوائر بس هذا شيء سنان يستطيع شيء سلام ما فهمو غوفتام كلنا تو أدورو ما راجي كنا غرانا ولا لفلاش سنين راجا كنا جبين يسوع كريستوس مكينة نبي تودا واقرا كده بونه واقع يسوع مكينة نام بونه يسوع سينام مسمى كده بقى واقع يوهاكم إكرام مانغري نو مكينة من داونه إكرام مانغري نو سوفي ملابسو من دينو كراباتي أرما أربعة سنة كيسو كنا بربريكي شماشه من ليه كو يسوع كريستوس كزمان عينو بقى واقع يوهاكم ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራባትና በሱሪ በጥብቆ ምትለካ ከሆነ አይምሮ አልበሰለ በቃ ይወረድከነ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው ሃሌሉያ አሜን ይላል ኢየሱስ ጎፍታር አሜን በቃ አና ሱሪን ትለለብን አና መነፎቅን ትለለብን አና ማኪናን ትለለብን በቃ በየባከቲ ዶላር ሲሉ ማዲቲ ፉታ ሄሩንታ አባቡ ደባ ሄሩን በሉ በየከና ባገንጀ إسكاسي كنا تلالبينا ميرك كريستوس تلالبي جريجة مرة تلالبي موتهم ما واقعه تلالبي إنه تكلنيا سبا كلنيا تبيتا ناقاري يا كريستوس إن كان يمنع سايين مورونو ماوكو بقى زاسون finished إن بربادو لفنا تناقرسي إن لفو يسوع كيسنا كايا بقى قالني يسوع كريستوس يفاتو مي آمين جرا بقى بربادو بقى يسوع كريستوس لفنا تنرانينو أنا رابع أدبلي جدا وين كوبي كودوكا بوا أدبلي أنا of never say فكني سدي تاين غوفي سكني نملا يوحنس كو سدي يوحنس سدي رات of هي كو فكني كو نسي كني يسوع كريستوس واي ما كنو تلا لبرا واي ما سنو تلا لبرا واي سو كنو تلا لبرا واي دولار تلا لبرا واي نوتي تلا لبرا مالين نو بكورا يسوع كريستوس ما يموت ما أبا دانو تكرسيس آمين موتهم ما واقع يورث تيجي قلبي يجيرنا
አሜን ዮሐንስ ሰከረ ዱበቴ በቃ ቀልቤ እንጅረዳ ገረ ኢየሱስ ትዲያ ሞቱማ ዋቀዮ ዲያቴራ ኑ ይለለም ከኛስ ዱቢ ከሰከረ ከናፍ ምሽነ በርባን ኤጋኒ ሰከረዳ ከነን ዱበዴ አቤ ጉድኒ ኤሳጀል ቀባ ጤናማ እድገት መሰረት አለው ጤናማ እድገት ጉድን ስሪን ጉድን ቀጀላን ጉድን ዋቀዮ በርባዱ ሁንዴ ዱጋ ቀባ አሜን መቃ ዋቀዮ አይቆም ሃሌሉያ ዋቀዮ ሁንዴ ዱጋ ረጋ ፈዳቤቱ አቢ ጋሪን አበኔ ጉድን ከናቢ ጉድን ዱጋን ኤሳ ጀልቀባ ጎጀነ ሁንዴ ዱጋንሳ ኤሳ ጀነ የመጀመሪያው መወለድ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን አላችሁ አሜን ሃሌሉያ ጉድን ዱጋን ሁለተኛ እድገት ከነ መጀመሪያው ከመወለድ ይጀምራል ካልተወለድ አታድግም ያልተወለደ አያድግም አሜን ወደን መከሳ አሲፋቸው ቁራን ተመለ እንጉደት ይወነለነ አላችሁ ረጀ አክመን ቆሪሞስ መታሲንና ነኝ ቢታነ መጥገላ ይሮቶ ተደቆ ወንባየ ቢታነ መጥገላ ኒቆዲሞስ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ረተን ይወላልተኒ ኒቆዲሞስ ወንፈት ወፍታን ከኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒ ኒቆዲሞስ በርሲሳ ይውዶታት ምን ይደ ገገሳ ይውዶታት ቀንደኛ ነው በቃ ወጋ ባቂን በቃ ነመንጭ ማረ ኒቆዲሞስ ያቹ በርሲሳ በርሲሳ ይውዶታት ነመሰረ ሙሴ ወረፈሪ ሰታዋችን በስነ ስርዓት የሚፈታ የሚያስተምር በጥንቃቄ የሚተረጉም ሰው ነመከሲዳ ከብትና ማፋረነታት በከሳምሪ አኒኮ ቴዎሎጂ በረዴራም የነ ነገር ዘናሙ ምትለ አኒኮ በረዴራም ቴዎሎጂ ሰጀኑስ በረዴራም ተሊኮዳን በረዴ ምን ተባሰልታል እነሱ ቴዎሎጂ ኤላሜ ወጥ ረክኒ ጉዳን ተኮ ወንድም ትከኛ በሩምሳን እንጂ ለምን ነው መሰለኝ በሩምሳን አለችኝ ነው መሰለኝ ኒቆዲሞስ ቢታትር ማሊ ነምኒ ጉደረ መደጋው ኮኔ አከብት ገደመ ሳራሳት ገደገቱ ለም አከብት ቀላታላ አከብት ቀላታ ጀሬቱ ጋፈደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነንበቱ ዋይደላችሁ ማማኡቱ ታይን ኢየሱስ ክርስቶስ አላችሁ ሀፉራ ደበታይ አሜን ጉድኒ ሀፉራ ጉድን ጅሬኛ ደማዋቀዮ ከነን ጀልቀቡ አላችሁ ሀፉራ ራት በከመንፈስ ካልተለወጥ ለዘላለም የቤተ ክርስቲያን ራስ ምታት ነው እንጂ አትለወጥ ወገማ በየከኛ ከጀራዶን አዲ ጥሪው ነው ይበና ማለት ነው ዋይ ወልዳ ከሳበና ኑት ጀልቀቤ ኑት ከህት ጉደቴ ኑት ማልጀሬ ኑት ነው ገሸሪ ዱአኒ ቢሆን ቢዛል ጀመርክ እንጂ አልኖርክበትም ጀመሩ እንጂ አልተወለዱበትም ትልቁ ነገር መወለድ ነው እግዚአብሔር የተቀየረ ህይወት ፈልጋል መቃዋቀ ያቆም ጅሬኛ አለተ በርባደ ዋቀ መቃኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ኤፈም ያለው አለቹ ባኤ በርባቺ ሳራ ሰገኔ ዋቀ ዋይ አለቹ ነው ትድብታ ባይ እንከኛ ዋይ አለቹ ከና እትያን ዋቀ ኢየሱስ ሞን ከነነ ጅሬኛ ሀፉራ ይሰዱጋ ቀባቹዳፍ ለመፋጣለቹን ባኤ በርባቻ ነን ቢሻኔ ወረራላችሁ ወባቴ ሞቱማ ዋቀዮ ትገዱ ሂንደው ይየ ከናፍ ጉድኒ አላችሁ ንርሱ ካንድርሱ አላችሁ እታኔ ጉደቹ መቃዋቀዮ ያፈም ነሞን ባየ ወዳ ከኛ ከሳ ኡቱን አለተኒ ዋን ጉደ ተፈካቱ ከናፍ አላችሁን ጉዲነ ዱርሳ ለምፋ ወንጌል ራላችሁ አፉረ ዋቀዮ ራላችሁ ዱቢ ዋቀዮ ራላችሁ ጅጅነ መስርሊ ፊዱን ሩረጅራት ባየከኛ አርገዛይቶ ወሪ ከስማ ወደ ከኛ ነው ወሪ ዱረ ወንጌል ከዘቱሬ አከጀ ነገሩ ዋይ ጅጅነ ማጋፈት ዱበሉ ዱር ጀርጀር ቀባት ኢትዮጵያ ከት ነምኒ ቄሲተ ቄስ ሻርኔ ነበጀሩ ተኩቱሬ ፈረንጂዳ ነምቢየ ጀርመኒት አቲ ቄስ ሻርኔ ጫልታና ጀራቶም ዱር የሆነ ጫጥኖ ቱሬ ቶርባተሚ ሸኒ ቶርባተሚ ጃ ለለባቱሬ
Qeeshaarne caaltaati naan jedha ture. Qeeshaarne koo yaaltaleewwate sigaaraa yaaceese timboo እየጠጣ አረቄውን እየጠጣ ቢራውን እየጠጣ ወይኑን እየጎነጨ የሚኖር ሰው እኮ ነው። አማ ምን ከሰ ተቆጣ ፍሪጅቱን በለ ይችላል ኡጋድ ሲጀራ ለሞን ባየን ያልተለወጡ ሰዎች ቤት ውስጥ ልዩ ምልክት አለ። ያልተለወጡ ሰዎች ቤት በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንገረንም። አሜን አሜን ዳ ቢየከነን ወልቲ የምቲ መነ ወሊ ነው ምቲ ሃዳ መና መሲበቴ አቲ መና በመና መሲበቴ ተቆጣ ቆዶ ከኒ ነው ማራኪነን ከቡጀነ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስከሳ ከነነቋ አሜን ስላልተወለድክ ነው ሆድ የገዛ ስላልተወለድክ ሁለተኛ ስላልተፈጠርክ አዲስ ሰው ስላልሆንክ አዲስ ፍጥረት ስላልሆንክ እንደ ተወለደ በስጋ ስላለ ነው ዛሬ ብዙ ዓለም የሚያደርገው የምታደርገው ከናቢ ዋንተ ደዱት እንጂ ነው መለከኝ ደስ አማን በማለት እንደዚህ እንጂ ማለት ጢሞቴዎስ ነው ጳውሎስ ኡኩ በገራ ከቶ ኮቶ ፍረዱ እንጂ ኤራይ ማደቹ ግን አታውቅም እኮ እሱ እንዲህ ማለቱን አታውቅም። ዋቀው ነው አማን አሜን። አልኮል ይጠጣ ብሎ አላለው። አልኮል መድኃኒት ነው አላለው። ሴና መጽሐፈ ቁልቁሉ ድብሱን ኤክሲጀት ወቹኔ መጽሐፈ ቁልቁሉ ስሪት ይኩኔ ሱረጀቹ ነው ማደቹ አቀታይ ወይኒ ዱብቱ ሉቃት ይተፈቀደው ዝም ዋቀየ ፍሪጂ ከሰ ነው ሲያባሱ በረበራ ኡጋዋ ቀዩ ከአባታችሁ ከእናታችሁ ሆዳችሁ ከሚቀመጠው መቀስና ክፉ መንፈስ የለመዳችሁትም ያንን መናፍስ በኢየሱስም ጌታ ይገልብጥ። አሜን ዋቀዩ ጋገለለች እንጂ ይንበርባችሁ። አሜን መጫም ቁልቁሉን ኡጊጀሩ ዋሚቲ ሂን ኢላሉን ዱርዶካ ኡጉሚቲ ኩታ ዲባ ሰገልቱ ጅራ መጫም ቁልቁሉ ከሰ ሂን ኡጊን ገጀ ይሰሞላል ተሪቱ ያ ጎፍታ ነው ብቻ ለናቡራ ጉደቹ ናቡራ አላቹ ናቡራ ለማፋላቹ ናቡራ አማ በየከ የከተማ ነው ባየማንደሩ በቃ ሴክስ ማድረግ ወርሺፕ መስራት ነው ለእግዚአብሔር ያለው ሴክስ ልታረግ ወርሺፕ ታረጋለህ ጌታን ታመሰግናለህ ይሄን ሁሉ ስለፈጠርክልኝ ደስታ ስላረክልኝ ጌታ ማመስገን ነው ይላሉ። ይሄ ከየት ነው መጣው? ዋቀዩ አቡራ ከዚህ ሃይ ፈጥ በረበራ አሜን ጅራ ጅሬኝ ዋንንታኔ ነው ያያራ ባይነ ረከንጀና ጅሩ ነው አያራ ባይነ ጨቡሳ ደርበስ ኢሳማ ከስ ጅሩስ ኢሳያችን ቦስ ኢየሱስ ፈንዶ ረታ ያራ ነው ባይስ አያራ ጀቹ ማጀቹ ነው ወንደ ፋታ ጀልቀበረ ከተሰባሲ ቢዲ አያራ ጀቹ ማጀቹ ነው ያን ምን እንዲሳ አያና ፈይተ ጀቹ ማጀቹ ቶላ ገቲ ማለ አቀሱማ ጀቹ ነው ማለ ጩቡ ወዲ ነው ማጣፋት ጀቹ ቢዲ ማለት ነው ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበርቲ ሸጂ ሱረ ቀበኒ ጋር ፍራ ፊደኒ ኤልጋ ወሪ አሊሶታ ማጀረን በርሲዛረን አከሰራ ሙሴት ዱበርቲ ቶጅ ሱቀባምቱ አጋራ ነው ተተ አዱ ጀዳማ አቲሞ ማርጀታ ገና ማርጀት ያ ለሽ ከሳ ተቆቀቀሙ አጋፉዴ ሃሩኩቱ የረመነ ለባት ጻፈተ ተረጋን ኢሰሪ ሰቀን ቤት አፋረስ ለማጅራም ቤት ወጋት ማቆች ናቸው እንጂ ስራቸው ያው ባየ ከነመዲቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ካመቆ ወርስ ያቀሰለ ሲጆሬ ጀናን እንጅራን ይዞ ከኔ አጥን ለማፋጩ ቦንጎዲ ጭቦንጎ ሲደ ተሜራ ለማፋማሊ ጎዲ ጭቦንጎዲ ዛቶ አያራም ፈይቴ ፈይሬ ረጀቱን ጭቡ ሰከም ገሰዩ ዮጅላ ነገር ሁሉ ድራት ይወጥ ቦጀነ ተካ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንዶረት ገቲኒ ባዘቱ ኑፍ ይፈሜራ ጀቱ ነኔ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያተ ለማፋዴ ቤ ሂነቲ ነጀ ለማፋዴ ቤ እጂንጀ ዋጋጋር ዋጋይ አሜን በጉድሳት አሜን ይራ ከናቤን አላቹ
dhabuun rakkina guddaa qaba. Jijjiiramuu dhabuu waldaa akkatti jijjiirama dhabuun rakkina guddaa qaba. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa teenyeetu hisaaba hojjenna. Sammuun keenya hisaaba haalli teksiisoo hisaab ይሰራል። ወንጌል ሂሳብ የምንሰራበት የራሳችን ስሜት የምናረካበት ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚፈጽም ነው። አሜን። ከናፌ ጅጅረምኒ ኦፎቱ ረጅራ አመኑን ጫላኑ አተበሉን ጫልታይ ጀቹቱ ተይም ኢየሱስ ክርስቶስ ገደሩ ቀባ ባሉ ገቹ ቀባ ገደሩ ቀባ ጅጅረሙ ቀባ ለመፋ አለቹ ቃም መቃዋ ቀዩ አያተው ወደ ኬኛ አካጀብ ደወቶ ቆቆ መሳር ካጀብ አኒ ጀልከማ ካሰው ዳከተናል ደ ወልዳ ከሰተጉ ደ አኒ ቢየለ ባዩ በኮድ አባኮ ዩቄስ ትሬድ ምቲ አቲኮ ዳክኒ ወልዳ ቱርቴየ ምትረ አባንሳ ከይዝረ አባንሳው ከሲቱ እንዲከሲያ ከስጋ ተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ ተወለደ መንፈስ ነው አባሳ ሆነ ይሰራሽ በለ ቄስ ይሰራሽ ልጅ ቄስ ነው ይወልድ ከናኑ ትገረሪና ጋርስ ነኝራ ዋቀዮ ሰከስ ይቻለ ዋ አለ ቻካ ቄሲን ነሽ ቄሲን ነው ብለሽ ነምንሱም ገሩን አለቴቱ ቄስ ያደገበት ስተቢግ ይሄዳል። መቃዋቀ ያፈው አሜን ይራ ከናፈ አመንቲ አባሳት እንጅራቴቱ አለደረኔ አመንቲ አለሳት እንጅራቴቱ ወዳከተረን ወድበከተንጭ ወበየት እዚህ ከለ አንብየለ አከኛው ሲተሪማም ነምቶ ኮራጂ ከስቶ ተለተ መኪና ታይራለታ በፍጹም ሊሆን ይችላል እንዴ አመፋቀኛ ተበርዝቶ ቆሉ ፈታ ጀነሩ ፎፍቴቱ አከጨራዳ ጨይሱቱናል መኪና ከዘገጀቶ ፊኑ አምቡላንስ ገተኝቶ ኦፍሳንጋ ኢንዴስ መኪና ከት እንዲረ መኪና ከሰው ኢንዴስ አምቡላንስ ኢንዴስ ያረገዘችው ነው የምትወልደው አይደለ እንዴ ኖ ይገሩ ወዳከት ዋደረና ኦቅባ ክርስቲያን ዘርቅ አድገተረ በራጀና አዞም አልተለወጥክም መለወጥ ከቤተሰብ መውረስ ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሱ መታደስ ነው። አሜን። በቃ ዋቀዩ አይፈም አሜን አሜን ወዳከ ዘተናለ የቱን ኑምበርባችሱ ኑፍ ኑምበርባቸ ፐርሰናሊ ኑፋ ከኛት በለ አመንቲ አባ ከኛ ነው ይጅረመት ወፍታይሱ ጋለነው አማ ፈከኛፊ አባን ከነነ ቀበተ ስለሽ አባን ከነነ ቀበተ ወንስለሽ ኢልምን ነቀበተ ዳልታ ባንነት አባ ሰበብ ነቀበተ ነቀበተ ዳልታ ይርባክ እንደዚህ አይነት ሳይንስ አለበት ሳይንስ ለቀሰኝ ሉጋራ አባን ነዋቀበተ ኢልምን ነቀበተ ነለቱ ኢልምን ነቀበቹ ቀመንስ በቃ ዛሶን ስለዚህ መንፈሳዊ ግርዘት ያስፈልገናል። ሁለተኛ መወለድ ያስፈልገናል። አሜን ግራም አሜን ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ጅሬኛ ጅጅረ በቃር አርገቹኔ ጅሬኛ ለተራዶ ማለ ማአቲራኑ ወልዳከት ለጉደቹራኑ ኢልመቀሲ ታነዳቹራኑ ማቲ አመንቲ ቀመን ከሰራቹራኑ ኖ ምትረት ያስ ቀሲ ተፈረሲ ገደሲ ቀሲ ጅጅረ ያንተ ግል ጥራት ነው ምት ያ ዮ ያካ አባንከ ኦፊሳ ቀሲ ጀመረሲ ቀሲ ምት በቃ አንተ ለክርስቶስ ቄስ ለመሆን መቀየር አለብህ። መቃዋ ቀዩ አይፈም አሜን ግራም ናዝራዊ ለመሆን መቀየር ነው። በቃ ኢየሱስ ይጎብጣት በለናታው ከናቢ ለመፋለላችሁ ኑር ጅራታ ለመፋለላችሁ ኑር ጅራታ ለመፋ
gooftaatti haaromsa jiraatu nama dhaloota maali ta'e dhaloota jedha dhaloota haaraa eenyurraa kakee Kiristoos irraa dhalachuu kerraa kakee haleluuyaa abbaa kerraa dhalachuu tuutai Kiristoos irraa dhalachuu kerraa kan ka'ee ati dhaloota haaraa bakka ijjichamis ትውልድ ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ የሚሸተው እውነተኛ ሽታ አለበት የክርስቶስ ሽታ አለበት አሜን መቃን ኢየሱስ አይፈም ወፍታና ኡልፋት ከናቢ ዋምባ እትኑራ አይገባ ጉድኔ አጭ ጀልቀም ነሞርቶ ኮኖ ጅጅረማ ከረማዋለሩ በሩምሳ ኮሰዱ በደ በሩምሳ በርባቺ ሳይ በቃ ያይሮ እውቀት በሩምሳ ከነ ይወበራኔ ቴዎሎጂ ዮት ከችገደልገሽ ኮሜንተሪ ከነ ሆገለገሽ እዛው ውስጥ እውነት አለ ብሎ ይለፋሉ ኡቱ ኮሜንተሪ ተነ ማጅጅረታ ይሁዳ ጅጅረቱ ምት ይሁዳን እኮ ቴዎሎጂ መካነ ኢየሱስ ይባላል ቴዎሎጂ ሙሉ ወንጌል ይባላል ይሁዳን ቴዎሎጂ ኢየሱስ ይባላል ምት ቴዎሎጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ባላቴ ጋፋ የደፈሙ ኢየሱስ ማቆረ ነው ማለት ተደረሰገኝ ሲሉማ ጅሬኛ እንጂረምነቱ በባጃላ ቀባ ሰይጣናዋ መጅሬኛ ሳት ጅሬኛ ሰይጣናዋ ሙባቴቱ ኢየሱስ ዱካ ደበዱ በራት ማልገት ይቀባ ያተለወጠ ማንነት ይዞ ቴዎሎጂ መማር ምን ዋጋ አለው የረገደለ ይግባ አሜን በቃ ኢየሱስ ይነባዱራ ይሄ ነው ያ ፈርቋ ቀባ አንቱን ቴዎሎጂ እንበረቲነ ነማ ሚሊዮን ተበገረ ወፍታት ማን ይባዛ ቴዎሎጂ ሳይሆን የመሰጠት ምስጢር ነው ምስጢር አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ ነው ምስጢር አሜን አይቶ መዋቀይ አሜን አሜን ይራ አሜን ከናቢ ነሞን ባየን ጅጅረማ ከና ገረበሩም ሳቲ ገረቤቱም ሳቲ ጌስ ቤኩምስስ ገቲንከም ቤኩምስ ዋን ነው ይሄ ኑጭ ሰማለ ዋን ነው ይገተና ነው ጀጀበ ሰማለ ሼፕ ነው ገረማለ ቤኩምስ ነው ጅጅሪ ሃን ጅጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ቦሪ ጉድና ጅጅራም ቦሪ ጉድና ለመፋ አለቹ ይሰከረዳ ኢን ወደ ገራራኒ ሞይን ነማ አመንቲዮ ታኒ በቃ ጅጅረሙ ከንዋይ ነማ አመንቲ አከወረ ፈሪሶታ አከወረ ስንዱቆታ ፈሪሶን እንዴት ምን ፈሪሶኒ ፓርቲ ጃቀም ሳን ፓርቲ ጃቀም ጳውሎስ ኢሰቁማ ክርስቶስ ፓርቲ ከጀረሙ ከሳት በየገረ ክርስቶስ ከሪኑ ፓርቲ ኩን ጃንሳኒዩ ገንቶት ገሩ ዋን ኢየሱስ ፊናፋ በቃቱ ዋን ወንጌላ ፊናፋ በቃቱ ዋን ወንቲ ሳነቲ ፊናፋ በቃቱ ገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋ ኢሳን አርጌ አከሲት እንጀ ኢሲን ኦዋላ መረገማረ ቡታወራ በሳስ ከጅራይ አመቶ ክርስቶስ በከሲን እንጀራ ማልታዙ ቡቶ ከዛው አቀፈኑ ቡቶ ከዛለም ነው ቡቶ ማራ አርካ ከዛው ካሉ ቡቶ ከዘለልሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቡታወራ በሳስ ከጅራይ ጅራ ነው እንጀራ ማን ጀነላት ያ አናፍ ከንንታን ፍነኮፍ ከንንታን ትስከስ ይችላል ወጀ ማን ጀነላት ነሞን ተቆ ጋፋ ዋቀ ፈተነ መጥቶ ዋቀው ሰራ የብስ ገሩ ከይሰሪ ጋፋ ኢላለም ባልፈካተላ ወልና ፈካት ወንመን ዋቀዮ ሲበደ አቺን በደ አከሳይ ባንጌላዊ ፓስተር ጃርሶ ነው ታጀሪ ዋኑና ፈካት ከሳሊ ወመንተን ገሩ አጃጅር በውስጣችሁ የሞተ ነገር አለ መቃብር ውስጥ ያው አይኖርም የሞተ ነው የሚኖረው ወዲ ነሞቶ ኮቶ ጋባር ካው ካሰኒ ፋርፈታኒ አቤት የሙጋፋ ሰምቦን ከሱ ማለት ነው አጃጅ ከመማው ሲሰነ ፈካት ኡቱን ማን ሰከስ ቦይ ዋቀ አኒ ባዳም ቦ ሼሪ አን ኡመር ባዋቀ ታን ቦይ ወደ ከረባ አመረም ሰንም ደሞ ይጀዋን እንደነጅ ዮር በጭ በከሳ ቡሱቅ ወደ ፈራገና አመለ እንጀል በደ ቶቆ ጋባዚ ለለለና ወዲ ኪት እንደወጣ አላቅም ከመንፈስ ይሁን ከአጋንንት እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔር ሰባ ኮንፊደንስ ይደረግ ለምን ኢየሱስ ይትጀጅ ነው ኤብ ፈመ ሰባ አዳት አሜን ጋብቶ ወደርቲ ተቆጡ ፓስተር ይደለባ ፍሎድ ወተሰ ቦስ ኢትቶለ ነው ይለለባ ወደጋ በደም ነው ቦ ነው ኢትቶለ በሊረ ኢትቶለ ለለባ አቺ ወይ ሾኮ
Enaan laaguun akka reetti kenne immaan maa jedhe waan hundi badee keessa maatu laphee sin tuqe maaliif boosuu hin homtuu caakooti. Qaaliin beekun maaliif boosana jennan gamootti abbattee serbu warree dhaqee kana laalu re'ee kotorba lama badee turatti dura badee nutti argamu. Areeda zaarraa ilaaltee tu re'ee ishee bara yaadatti jenni isa boosi. Sau ችግሩ ነው የሚያለቅሰው dhuguma jireenya jijjiirame keessaa wanti dhufu hundinuu nama eebbisa galanni waaqayyo qaba ameen jedha faarfannaa haa ta'u lallabaa haa ta'u kadhannaa haa ta'u shubbisaa jireenya lammaffaa dhalate keessaa inni dhufu ittaawwaqaala mitire hankeenya garuu akkas miti sinuma jalqaba waan badee qaba tun jijjiiramee itti galee sirbi ka abadaa jedhe Oromoon sirbi ka abadaa jedhe riitiniin piichii tureekin tokko aadaan majaloo yoo jedhe riitinii keessa bahee piichii keessa bahee bakka hamba deergatte ka abada gaafa ka abadu riitii biyya jokashee dhaqdhaq itti godhe nama harkisa mitire atuu sirbi si godhe ka abadaa jedhe waan hundumtuu ka abada ganama bada wanta ganama bada immoo sirreessuudhaaf yeroo nama gaafata kanaaf lammaffaa dhalachuun jijjiirama addaa barbaada waaqayyoof galanna ta'u amma dhuftanii yoo laaltan mee jijjiirama isa jedhu kana warri faloosotaa paartii qulqulluu jedhamu tire warri jalqabaa gobaaxaa farisaawii jedhamu gobaaxaa farisaawii jechuun maaliif akkas jedhan beektus amma isaan tiitinna gadi jedhanii waa mul'isu gara laafummaa mul'isu kan isaan barbaadani fiizikaali jireenya alaan gadi jechuu barbaadu xinnoo gaafa arganis akkas gadi jedhu guddaa gaafa arganis akkas gadi jedhu utuma akkas jedhanii goobatanii afaan keessi isaanii gadi hin jenneen ala saatuma jedhu keessi isaanii waan baay'ee yaada lammaffaa immoo warri lamaa xamxaamii farisaawii jedhu warri xamxaamii jedhan kuni ija isaanii shaashidha hidhatu hin ilaalan akka warra musliimaa hin ilaalan utuma deemaniitu እየተደናቀፉ ይሄዳሉ qeensi billa isaanii buqqee irra agaattuu qotamu hin argani ofiin ati waamsu keessi isaanii hin argatu bu'aadha iji isaanii garuu hidhaadha gooftaa Yesuus nu amaaru kanaaf jijjiiramni dhugaan jireenya namaa haaressa yeroo tokko immoo namoota tokko immoo waldaan iddoo gaddarachuun yoo waldaa gaddaran jijjiiramaa jedhu waldaan kun naa ta'uu didee altamechanyim jireenya fuula qofa hin taane altamechanyim jedhu dhuguma waldaadhaa kan jireenya fuulatti nama jiraachisu abbaatu jiraata mitire jaarsolii waldaa jireenya fuulaa sin jiraatan sin jiraachisan situ jiraata jijjiirama fuulaa qabaannaan jijjiirama keessaa qabaannaan Yesuus Kiristoos iddumatti jirtutti haaluma jiru keessatti si eebbisaa jiraata maqaan waaqayyoo haa eebbifamu bakka waldaa koomenti godhu bakka waan waldaa garaa kana uumaniitu waldaa gadhiisanii waldaa gaddiratu biyya keenya keessa waltanii makkaanis ba'anii mulu wangeelii ba'anii biraan agarsiisu tokko utuma naannaanii du yookiin immoo konfiinsa isaaniitu waldaa keessaa bahu maaliif achi dhaqanii jireenya koo jijjiiradha duwwachiis raajii dhagowwachiis wanti raawwatu hin jiru wanti ta'u hin jiru konfiinsa ta'u iddoo gaddirachuun jireenya namaan gaddiru laphee ofii jijjiirachuun garuu nama gaddira ameen namicha tokkotu jira isu dhugaati finfinnee keessaa dur gooftaatti qoosa gooftaa fudhanii gooftaa fudhachiisan gaafa gooftaa fudhatu waldaa guutuu wangeelaa boolee dhaqeetu achitti baratee jajaa baratee konfirmeeshin kilaasiin cuuphamee maal jedhee irbaata gooftaatti dhiyaatee takka ture badi jennaani paasterii isaa barbaadee waggaa jaha guutuu dhabe achi booddee gaaf tokko piyaasaa tolti dhufan paasteriitti gaggabee dubbiseetu maaliif baddeeti jennaan warra badan keessa na barbaadaati ani jiraataadha ani warra jiran keessa hin jiraane jechuun waldaa keenya maaliif jechuu kootii fooyyessi jennaan anuu bitaa irratti galee maaltu bitaa sitti galee jennaan warra ortodoksii waa tokko jedhu
warri makkaadha Yesuusii waa tokko jedhu. Bulu wangeeliin isin waa tokko jedhu. Inni warri gara biraan waan hundumtuu haasaan isaanii doktiriin isaanii adda garaa konfiyuusin ta'een jedhe. Daagaluu didee kanaaf jedhee waldaa misirroo ishee dhugaa Yesuus Kiristoos gaafa dhuftu butamtuun barbaadaa tureen. Waldaan kun eenyu akka shan taate hin beeku jedhe. Kanaaf garuu maal akka godhame ta'e waldaa hundumaatti illee deemee miseensa ta'a ture jedhe. Yoo ortodoksii adda maqaan isaa ortodoksii kee jira. Yesuus yoo dhufe ortodoksii yoo butamtu ta'e achi waamaman. Isinii galee masarata Kiristoos kee jira. Yoo masarata waldaan isaa waldaa misirrootaa ta'e Yesuus wajjin Yesuus fudhate achi jira maqaan isaa. Bilti masaraan ala namni eessa moonyinna jillu. Iddoo jijjiirrachuutu ta'in waldaa jijjiirrachuutu ta'in dirijjitii jijjiirrachuutu ta'in doktiriinii jijjiirrachuutu ta'in keessa ofii jijjiirrachuudha. Alachuu jechuun maqaa Waaqayyoo haa eebbamu. Isinii galee ala. Gooftaan haa eebbamu. Kanadha waan ani sitti dubbachuu barbaadu. Inni lammaffaan hundeen guddinaa guddinni tokko dhalachuurraa jalqaba. Achi immoo guddinni hundee gadi fageeffachuu irra jiraata. Achi itti fufa. Hundeen dhaabbiin foundation. Waaqayyo utuu nama dhaabin nama faarfachiisu. Ameen isin jechuun kun utuu nama dhaabin utuu nama ijaarin nama lallabsiisu Waaqayyo. Maqaan isaa haa eebbamu. Bakka ባልሰራው ሰው ህይወት ውስጥ አይሰራም እግዚአብሔር ግልጽና ግልጽ ምትረ በቃ ጋፈኖ ጀዱ እስንስ ቀበኛ ቆታቱ ጀ ሆጀቴ መቃን ሳይፈም ዋቀዩ ነማ ሆጀቴ ሆጀታ አሜን ነማ ይጃረን ይጃ አሜን ሃሌሉያ ነማ ጨን ጨሳ ዋቀዩ አሜን ገለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ከኛ ይሰከነ በርባድ hundeen anguddachuun hundee gadi fageeffachuun bu'uura keenya isteep isa lammaffaatiin dhalachuutti aanee gaddaramuutti aanee hundee gadi fageeffachuutu barbaachisa. Kiristaanni yeroo baay'ee hundeen qabu. Dhaabbiin qabu. Macaafa qulqulluu keenya keessatti kan isin dhibu Qolaasiis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 torba qaba. Qolaasiis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 torba yoo irratti ilaaltanii akka jedhe Phaawulos yommuu dubbatu akka jedhe iddoo sana keessatti akkuma Kiristoos Yesuusin fudhattanii isatti deddeebi'aa isattis qabamaa jiraadha jedheetu hundeen keessaan gadi fagaatee Kiristoos irratti haa ijaaramu jedha. Ameen. Maqaa Waaqayyoo maal ta'u hundeen keessa maal ta'u gadi fagaatee Kiristoos Yesuus irratti